or behind these problems. As for M23 is one party, there are even bigger parties to the problem. Do you want me to sympathize with the Kinshasa government that is actually the root cause of all these problems? Ahangaha umukuru w'igihugu aragira ati avuga ku buryo M23 emutera impuhwe, aragira ati yemera ko agirira impuhwe M23 ashingiye ku mpamvu zumvikana kandi zifatika zituma M23 irwana. Avuga ko M23 ari itsinda rivugira abandi benshi batotezwa, bicwa kandi bavanywe mu byabo. Displaced, and we have so many refugees here in Rwanda. Ahangaha dufite impunzi nyinshi ahangaha mu Rwanda zigera mu bihumbi n'ibihumbi. And this is not the first time, by the way, they are fighting. So why does it come 10 years after? Perezida Paul Kagame aganira na Jeune Africa yagize ati hari abavuga ngo M23 yagize ati hari abavuga ngo abagize M23 ari abatutsi, rero bagomba kujya mu Rwanda. Nyamara si u Rwanda rwabajyanye muri Congo, oya. Rero bibaza impamvu ngirira impuhwe M23, ahubwo nanjye nababaza impamvu buri wese adakwiriye kubagirira impuhwe. Ubwo aho ngaho hejuru yabivuze ati impamvu mbagirira impuhwe, baratotejwe kenshi cyane, baricwa kandi bavanywe no mu byabo. Umukuru w'igihugu yabajijwe niba abantu bashaka ko agirira impuhwe leta ya Congo ariyo iteza ibibazo. Avuga ati oya, ntabwo nagirira impuhwe leta nk'iriya kandi ariyo nyirabayazana y'ibibazo byose biri muri Congo. Angera babwiye ati, barongera bamubaza ati se awagira impuhwe leta ya Congo cyangwa se niba yazigira Uburundi bwinjiye mu ntambara yo muri DRC ishingiye ku moko. Aho harababwiye ati kwinjira mu bibazo birashoboka ko wenda waba ugiye gufasha ko se kwinjira ibibazo bitakureba. Abanyekongo bamwe ari bo M23 ihagarariye irwanira barahohotewe bishoboka, bakuwe mu byabo, barishwe. Hano mu Rwanda dufite impunzi z'abanyekongo barenga ibihumbi n'ibihumbi. Hirya no hino hari impunzi z'abanyekongo barenga ibihumbi n'ibihumbi. Rero sinzi impamvu nashobora kubagira impuhwe, ahubwo mwebwe niki gituma mutabagira impuhwe. And these problems we have today, of course not. Do you want to question whether I would have any sympathies for M23? I will, based on facts and evidence. Ngendera ku bigaragara ndetse n'ibifatika. Ni itsinda rifasha abantu benshi cyane, abantu bahohotewe, abantu bishwe, abantu bakuye mu byabo. Ahangaha dufite impunzi nyinshi cyane mu Rwanda, ibihumbi n'ibihumbi byatewe n'ibyo bibazo biri muri Congo. Ntabwo ari igihe cya mbere bigeze kurwana, kuva na kera barwanye mbere y'imyaka 10 yose. Cya kabiri